Hürmetli kaniyçi, merekahti iştirakçılar, biblioteka читателар, я бы казал юлдашар. Те Касумхарин центральной библиотекада чина ватан ehli alim Alqadar Hasan Efendi diz taluk arna kısmet xanavaz ilim din luvar qilgana merekat qilet khuzwa. Alqadar Hasan Efendi sağzurni müjüdüşni qanisu qudlaha Yesus suvadlaha Oktyabr diz izden rikatir xizan dide diz xana. Elun rarik ala çaxi xayi jehil gadadi sifteviçin baba Abdullah Efendi divay. Ahpa Hacı İsmailovay, Ali Mirze divay tarsa qaçuzva. Ada Arap, Türk, Farsçalar çirnay. Musulman din rikay, filosofiyaday, logikaday, matematikaday çirvile qaçuna. Görünlay ada viçiz iri çalal, masa çalaral, rihatiz raha çirnay. Kelna kütehaydalar görünüz, Alqadar Hasan Efendi, küredin xodin divan xanada sekreter bile kalafal tayin arzava. İkullu Hasan Efendi diz aqan begelmiş xanaç. An için babadin medrese diz, me'lim valiyiz xkezva. Sağzurni, müjidvişni, tkani rugudlaha isalay, qibli patan tabasran okrugda nayib bile kalafal jezva. Ağzurni müjidvişin tkani seridlaha isalay, Alqadar Hasan, Tambov din, guberniya din, Spas şehir diz rakurzva. Ana bund qaragay vaxtunda Alqadar Hasan Efendi di viçin kuneral alayçinar gadarna lejberin pat qazva. İkar sebebiyaz Alqadar Hasan Efendi dostar dutazva, udi suz dostar dutazva urusahtan. Alqadar Hasan Efendi diz urus xalq dehkalaz muqvat hanişda mümkün vol jezva. Sürgün laxtadla görünüz, viçi xayi dide vatantir Alqadrin xure, ad şkola kana ayagriz Rus ve Azerbaycan çalav tarsar bozu. Alqadar Hasan Efendi di, viçi viri vimirda Dağustan di tarih diz gıza fikir gayi kasi. Sağzurnik ödüşni kanik idla haysuz, çapta katma adan asari Dağustan, divan al Mamnun, Jarab al-Mamnun ve Masak Tabri ikardin pataka şahid volzav. Alqadar Hasan Efendi di, Kafkaz din, Dağustan din, alim rik, arifdarih kalaz eke dusvilin alaka xizva. Adala gayri am urus medeniyatih kalazni lab kusan tanişhan vay. Çekhi alim Hasan Efendi, ağzurni küdüşni tsudlahay suz rahmehtiz fizva. Maşhur arifdar keşmiş kunih kalas adan xayi xalq dizni eki xajalatın karxanay. İkar sebebiyaz çi lezgi şairi, hadevirdin şairi, Alqadar Hasan Efendi diz, güzel şairi, çipin hadas baxşna serar kişizva. İnhet çi rayon di aksakatir, Sajidin Said Gasanova, Alqadar Hasan Efendi kai kişizva. Vatan ehlirin har sadan patay, kabul ayana rahmet har atay. Dünya diz mahşur dastanar atay, Alqadar Mirze Hasan Efendi. Dağvi musurman lezgini avar, uyahriz buna avuna yalvar. Kısmet kanayvaz ilim dinluvar, Alqadar Mirze Hasan Efendi. Alqadar Mirze Hasan Efendi di Neverika, hada xayi mürka kvezçi biblioteka din bibliograf, Abbasova minasata ihtilaf devam arqiydi. Kamal ehli alim diz lezgi xalq kulturu din vini dereja diz xqachxana kansavay. Viçin urusatin külçedik taralay şiirda adı ikulhusva. Hayifhi lezgiyar hele uyahtı jez ahvariko. Tağafu yaz kvadarzawa kaygusuz yaz abrovaktar. Lohuzvaçhi çonni gila insanariya i dünyada. Kelistan ayalriv kuy dünyadikay huy habardar. Alimdi viçi ikarda ike zehmet çuguna. Adan gilik elay bru nesilri rek mehkem dizguna.
Al-Qadar Hasan Efendi dik he ilimdin ve literaturdin eserar Asari Dağıstan Divan an Mamnun Carab al Mamnun taralız kitabar çapnava. Al-Qadar Hasan Efendi'din eser Abu Muslim az kağız literaturdin riqayni ve al-Khaqdin riqayni yekemet lebavay eseriya. Şiirdin ilin metleb şair diviçin xtiz vatan dıkhavay vaqiri kay xabar kusfu. Hasan Efendi viç din ehli tirtani Xanriz, Begleriz, Fiqiriz, Urus xalqdiz, Medyaxuniz, Futfa guzvay kısariz aksi eqeçnava. Hasan Efendi'din baba Abdullah Efendi Mehmed Yaragidin Ruş evlenmişkanı, Ruşal evlenmişkanı. Abruz, Hasan, Hüseyin, Mehmed Uday Gadayar Hanı. Hasan Efendi dikay çun Rakhana. Gadahadan Hüseyin Sudyatir. Mehmeda Qasım Khiril Qazivolovuna Sankt-Peterburg'din Üniversitet Kütyahay Hasan Efendi'din gada Alidi Kheylin Isara Derbenta jurist olovuna. Alidin gada Gottfried Dağıstan'da maşhur kompozitortir. Alidin Qadlahay gada Genrich Karabilrin atomrin двигательnin konstruktor hanı. Al-Qadar Hasan Efendi'din gada Abu Muslim Darginski okrugdin начальникtir. Abu Musliman gada Aliskendera Сашмудисуз райисполкомдин председатель виле Колахна. Hasan Efendi adan neveri Çexalqin arada derin çirviler tuna ve hürmet kazanmıştı. Ayalrin bibliotekadin zavediş Abdülhafisova Çırahalma Al-Qadar Hasan Efendi'din ümürdün güzgitir Asari Dağıstan kitap kakez ihtilat devamarda. Devirar, asirar, koyaz Alatsova, a deveri çazviçin vaxtunda maşhur hayi, tarihta hata insanlar ava. Seykirday asirda yaratmış ay maşhur insan rikaysat Al-Qadar Hasan Efendi'ye. Ada Dağıstan din tarihtikay Asari Dağıstan kitap kena. Eserda Rugudlay asirdelaya gerçna, Sağzurni müjdvişni ptqanitsu vadlahay isa de khayi ve kayrikay kena. Kitap kena ktyahnavay Sağzurni müjdvişni ptqanitsu vadlahay isos. Çapta yaqatna kitap Sağzurni müjdvişni pudlahay isos Bakuda Azerbaycan çalo. Sağzurni müjdvişni qanikud lahay isos aqatna Urus çalas tarjuma vunvay kitap. Tarjuma vude Al-Qadar Hasan Efendi'din xo aliya. Kitap hidayla Al-Qadar Hasan'a rağı qeştay patan ilperin, alimrin, Dağıstan'din xalqarin asıqun qarağuni taluq jüre bajire axtarmışın rikay ve illaki Azerbaycan'ın tarğuan avay alim Abbas Kule Bakıxanovan Gulistan İram kitap dikay, dağvirin rivayat rikay, niqisay rikay, aburun ümürdiz taluq materyalni kulturadin alat rikay minfiat qaçına. Al-Qadar Hasan Efendi xayi xalqtin medeniyatin qadira vay alimtir. Ada çaxi qaygudar bilodek hizva, gızav qadar köhne kitab rikaylap timil bur aradal alama. Musulman din qabıl aydalay ağzur isan görünizni inrasa kitapxana qonik otnavaç. Mektebra ve miskinra avay kitabarlahayta. Ancak çemjit asirdak otnavay. Ağzur nitsu vadlahay Yesus. Asari Dağıstan lizgiç alol diye çaptay aqatna. Tarjuma avur bor Hamzet Hamzetov, Rizvan Rizvanov ve Fakhruddin Nasreddinov ya. Asari Dağıstan kitap din materyal, tarih din medeni dereja kalurun patal gızav kıymetlu ya. Adayçaz Dağıstan din tarih din vakayayar ve hareketar hakayıvol akosva. Avtor di diqqatol di faktari kaysu betsava. Ada dağvire İranlı rıkni Arap rık, Muğul rıkni Türkler rık galaz, Tuğaycın gerikay tamam sühbesava, hasa vaxtunda alimdi. Dağıstan din halqarin çepçpek ve Kafkaz din masva halqarık, Gurji rık, Azerbaycan rık galaz, avay raftar velerni kalurnava. Yeke fikirada Dağıstan dini urusatin alaqayriz guzva. Ada doktorar, agronomar, veterinarar ve masa kultura din qulluqçiyar, uruş şkolaray aqasavay bor, viçi qaçor tahsil dilay tafavutlu tirde hissavay. Havlay ada Dağıstan veriz, devirdin mühtej rikayni,
ihtiyaç rikay fohumun teklisi var. Ve biçil huz var. Çunni dünyada insanaya çına ayolları çir volgun, çir huy, vuça vata, vuça vaşta, akuray çaz vuç beş jez vaşta. Ha ilk aftar de Avrupa din kultura tunin tereftalala. Elbette Avrupa din dolunacak var. İlim din ve teknika din agal kunar istemişna, ümür artmış avuna fikir dalala. Kitap din ahirda, Dağıstan din halkarin kılık rikay, adet rikay, bazı hakim rikay ve alim rikay delil argan var. Şiirarni proza kakakna var. Kitap diz akademik Bartolda ihtin kıymet ganay. Kitap key kastik bajara ala unaravay diya. Ana ilaki Dağıstan din iqlimci devirden tarihti kay kıymetli malumat argan var. Ağzur isarin milli tarihçalı agak aray, zurba lifdar, şair, tarihçi, Alqadar Hasan Efendi diz çına ikram sava. Kez inal asari Dağıstan kitap ka ihtilatavur wal Alqadar Hasan Efendi de üçün kitap din sifte çinal akatma şiirar lhuda tsiyikrin şkola din ayalaratan çaz inal haburçi biblioteka din çitatelarnya gaf habruz gudu. Alqadar Hasan Efendi Barkavan Dağıstan dikay malumata. Çılnitsov yaratmışay. Merhametli halik din. Tortsal di başlamışay. İzi eser tarih din. Şükür huray Allah diz. Adan kümek kabulna. Kütahtaza rehat diz. Жуан хисер цурурна. Ан бегалме жадайво. Чи илкадин алимриз. Жемаатис хуш қадайво. Ва илимлу итимриз. Gafa vahçaz halikdi, çirni sirer evvelday, şart avuna garikdi, vişişday teherdi. Alqadar Hasan Efendi, asaridin pürümitle, Zaksa Murat avaçıhi dustariz, çirun vuç satyata içi Dağıstan, malum huray hak jimahtin kastariz, kan hanayda Venedik fiz ağuzday, Koyçir huray davam çiyar avaydi. İçilero paygambar dik Allah din. Hazar içi halk diz aman tagaydi. Abu Muslim khan khayidi jimahdin. Esiroldi avunatan agavol. Krar viri ças aburon malumtur. Akur çavuz abasidrin kakhavol. Teymur lenga igdağlariz ganatur. Gah avat na çüperserin yesirdiz. Gah hun karar hinayatan atanay. Gah hicretin tsudluday esirdiz. Kut patahni çilizgiyar çıkanay. Çirayan din, küre din, haberar, gazetin redaksi da atan çaz gazetin kolasa kuluçi. Дагустан ди культура ди лайихлу работник, чи район ди шаир, чи библиотека да физва харса марекахтин чахи иштиракчи, чи кумекчи Абидин Камилов, гав гузва хадас. Зо гзав хадар шад я кечи район ди центр до кардих катмациз, тарих ди метлеб ва дараматта İkolakının barkız kanzor köz defire bu gehen şkol kanu kimse kısa kanu çok sağ rayonda kovasladız ikartis fikir gana şota daris kolçka da kudnik diye köy klasayız. Kadla deniz az barkız kanzor şey dişeleriz lideri suarni can sağ koy balar karkizler koy dünya silah koy kıyal çi balar yine. Kani merkatla elbette zo Zaf kadar razıkana. Merikat ne? Şu kavardı kadar ki lezgi çalar de tolajal mukalakna. Kadar çok school ayaldır divan kozva. Hakikat talatın ya Alqadar Hasan Efendi inçi Dağıstan'da ümürde zorba vakıya. Hada hakla ino ihtilatur val kitaba tarihte asar Dağıstan divan Almanı. Brovatani hada Arsa aradmış, silah kazmaçırı. Din ehliyoruz, Sovyetler devirdiği sarık ne kelmata. Zirkanlı kısam ayol yazılı Sovyetler hükümeti istikhanamla gövni miskinar bu çukuru iskvadır zakır zatıra
David Khuzal, Abadlan Kanda çok düz. Meşakir ziyagil miskin da çıkırın salt kurayır bine. Telefonda meşakir taz ani sorari fen küçüldü. Nişten hep açı literaturu terkanada çoğu Arapça var. Zaz ki çok solumuz kanzva Alqadar Hasan Efendi mesela qara sifte yaz biri yoldaşırız. Hacı hatta yazçı kredi yarar kültür di centre dini adam Alqadar Hasan Efendi de jubileydis vişu kutkadisa merikatne tuğana rayandır kovaz studi kol rehberli kovaz. Hakne çok solumuz kanzaz lezgi xaldi qismetek geleceğdeki evleri kuzva ki общественный деятель Ярали имам Замудини час hakti muzey radolgana Ayşe malim diye kümek nigalas var Nuriyat arkadaşları hani muzey radolgana halk çaz mümkün volgana içecek alim diye ariftar diye yaratmış onları hada yine inokne kudda vestavkadan kozva hada aktiri tarih modern manalı buraya elbette ifti insan raçına damak ne konda abu raic onu konda ki balar gakan konda ihti çetin devir sürgün rarkan müküdem ki ruh kadar yaşadı ruh kan lezgi xaldi çi xaldi gelecek de kısmettir hamiş everiz kanı ki tarih çira ilim çira kela hakikaten hadla vacibli meseleler var tarih hüpetaka tarih çirkin konda elbette nalakti tarsan barken zazni fikir ergat qazkanız var. Qadra hada soral nefi de ço rayon der kvastva ço efendi Jvedilo hadi ver terkelma hada kühne sorar anol fena insanlar ganıqtadı akti insanlar ki gelecek bilik kompetaka çarasız senaryo abro her sagafças qazida bağlı Zan haços kesa şiir vateza fikir dizgis kalzvan. Alqadar san fendi vişo qadisan jubileydiz baxşes kenva çirühtin dayak. Lezgi xoldik avaviçin damaxar Melik, Said, Hasan, Emin, Süleyman Abur Harsad ya çirühtin dayaxar Vun cennet ya ganayda çaz zivatan Abur yuri çeşneye çaz har çavuz Hasan'ın ar seçpinin vineva Cennettin nur nesip kuravi suruz Firdausta layıklıdır bineva Navi ümür xadin reqiz bağışna Tarih çira savadlıkuk everguz Vineveri un şiir alxişna İhsan arguz vatkan ve el kanin kuz Ve hürmet day Xure muzeye çokna, darar gızva küçeriz ni mektebriz, hiç çakalaş gümbet harni açıkta, serer çiğirda ve eserin, metlebrin. Hiqonçina avurtani alxişar, çun ebeddi vaz burjlu yazamıqda, xalq baxtluya vumhtin xad bağışay, verikin pak, maradrin vaxt alıqda. Raqini xiz, çavun tağda küken vay, Tek vitarsi çim gözlo çirikeriz, çal ihsan yaz, ganva kevaz kiyanvay, ikram zava, zamun kıkıy rekeriz. Yazın çokudla haysan, çosodla nayaber alqadar. Çok sağ olun. İnal atan vaz yıhri şkola di ayalar, Habrul Huda Mert Ali di Alqadar Hasan Efendi diz taluk arna kiyanva şiirar. Ey arifdar, ey tarifdar, çestur akon mahir zadar, akul jemtir kizil khatar, daima vikaz jedatwar, Alqadar Hasan Efendi, aştava visu süret, itsik tijer yerlik emet, hiranye vol har sırmet, nikavamat ihtin hürmet, Alqadar Hasan Efendi, çihüldirin çidak akan, Hinayada sirer ikon, rahiz yavun çihar ikon, kalurti yirçaz intikam, Alqadar Hasan Efendi, savadik haykonu paydak, çirvul çirvul çugu hadak, arık külahda hanayak,
Kümek jadakvezviç Allah, Alqadar Hasan Efendi. Sanal hurkün sadyaz külge, Россия çiçeği ülke, Jeçmasakon akon tükey, Sthayülin utah kükey, Alqadar Hasan Efendi, Vivisiya ças kalem, Rizmiş savayruhtim alem, Savasuz val iyiz bedlem, Çulav rivahesti jestem, Alqadar Hasan Efendi, Vun halk avuç şıkı halik, Adet ikram iyida çek, Vaz bakışa çehar sarik, Vikamal diskana şerik, Alqadar Hasan Efendi. Квезават на мадни вахтар, Ачу харици бахтар, Хач оузи унчи устар, Хакван зибдай чидай дикар, Алqadar Hasan Efendi, Куза майкван саварорах, Худаверех, неси веречах, Женгчиари язап, Хакиса Курадач вемеш жидбах, Alqadar Hasan Efendi. Бахтаваря кайчи küre, Mektebovo har sahare, Limluya takay jüre, Hamduşun besvisuret, Alqadar Hasan Efendi, İnanmış uzun Mert Ali, Çünkü halk evun çeveli, Ve salih ya harse ehli, Vesiyet vi, Tuzk eliz, Fida ancak velik, Alqadar Hasan Efendi, Хиве казвачахи ариф, алуди циф, алуди зив, Чиме сырал тиже заив, Алла мухта ави тариф, Alqadar Hasan Efendi. Отдел комплектования заведешь Эмирбекова, Фазинди, Вучхаива Танда, Ачухнова музейтка Эхтилатида, Мусвахина Хик Аканвада. Doğrudan Hasan Efendi Alqadarski diye muzeydi ka ihtilata yallahana zaz gafkanma. Doğrudan içi rayoni centralni bibliotekada imeni Hasan Efendi Alqadarski diye izaqunwa daramahta çaz Alqadarski diye Hasan Efendi Alqadarski diye merpriyati qalet khuzwa. Maşhur alim, şair Alqadar Hasan Efendi de köre akurudin Alqadar'ın xöredi dedi Savadlu Hacı Abdullah Han Xazanda dedi skana. Alim din qaçıq Alqadar'ın xörin tanigala. Qazuni kudüş lahayisus çi arifdar yarali İmam Zamudinoviç viçin de qataldi ekhe muzeydi darmat tigno Alqadar'ın xöre Alqadar'ın xörün jimahti gay lap şadvalida lap damahta darmat muzey alazwa. Çu veri hika Stol Süleymana muzeydi свизата isahta za amizko школари руководитель Ayalar riz ha Alqadar'ın muzey qaluru patol ekskursiyar avun teşkilatına. Учезлахата догридани хахти чкаяр ярели имам замуди чади сагла хуй реки шадвал хуй хахти дармати цигна ганва хакни цумур ви шайдаеври хазон дизни чо цавал хуй хахти хопато колаксу хабру веридо Республикадан аяларын библиотекада Мартин Ватра конкурсен тропинками родного края. Хане че библиотекадан иштиракнова, хане амихтитера задача кса достопримечательности ролика ракулучна сашмуд ролик ракун Стол Сулеймана музейде кпу итаре и касун хрола ксочкаркова хакне хане ктун мачна и Alqadar Hasan музейде Амани роликни ханача дипломных за активное участие хана. Зазирахун рaqi davuna çi Alqadar Hasan Efendi diz gızaf şairi şiirar alxişn lahana. İnhet xpeç kurbana khenva sa şiir geldi köz çi юношеский отдел заведешь Курбанова Марала. Terkhanahı ilimdin hül, Allah'naçı küredin qil. Atuç vallah vakayçı vil, Alqadar Hasan Efendi. Xkahna ülkedin çırağ, İk beherlu mayvadin bağ. Cennet vaz rasna utağ, Alqadar Hasan Efendi. Yusuf-dayar xana aziz, Tarsar guday kasama çiz. Vaxta xanmaz, fey rahmettiz,
Avqadar Hasan Efendi. Nagay ilim Hana Şirin, Akul kamal diz lap derin, Vi jasad diz huy aferin, Avqadar Hasan Efendi. Alim amaç mat küreda, Akullu yar viri şehda, Ktabarni zaya jeda, Avqadar Hasan Efendi. Nahal sahib tars, Was barambar kjeç matkas, Vun eyla Hana çazyas, Avqadar Hasan Efendi. Avqadar Hasan Efendi diye ümirdika, hada yaratmışa kırarka, ha patol hayi hadan jengini hodka, hadka ткирного кино. Читальный зал, заведующий Меликова, лагеря, Кесаткасовичи, Сухбет Ида. Гасан Эфенди Алкадари – исламский правовед, ученый и просветитель, поэт и писатель, философ, публицист и педагог. О нем и его родословном вышли несколько документальных фильмов. Это «Вирухаяр», «Дағларин Ülke», «Созвездие Алкадари» и другие. Фильм «Вирухаяр», «Дағларин Ülke» совсем недавно был показан по местному каналу телевидения. Фильм «Созвездие Алкадари» создан при содействии благотворительного фонда имама Яралиева «Умуд» и администрации Сулейман-Стальского района. В этом документальном фильме рассказывается о значении трудов Гасана Эфенди Алкадарского и его родословном. Об этом рассказывают ученые, известные ученые, люди нашей страны и мира. Абдусалам Гусейнов, доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии наук, научный руководитель Института философии в Москве. Это потомок Гасана Эфенди Алкадарского. И здесь они говорят о значении этих трудов. Абдул-Салам Гусейнов по приглашению еще работал в Парижском и Берлинских университетах. Вышли у него 20 научных работ. И он в своем рассказе говорит о Гасане Эфенди Алкадарском, что это двоюродный дедушка его. О значении его трудов в этом документальном фильме рассказывают Ахмед Агаев, философ, Гаджиш Гашаров, профессор, Гаджи Гамзатов, академик, Амри Шихсаидов, доктор исторических наук, востоковед. Гасан Эфенди Алкадарский был известен не только в Дагестане, но далеко за пределами. Он поддерживал связь с учеными Азербайджана, Сирии, Иордании, Грузии, Турции. В первом азербайджанском демократической газете «Экинчи» «Пахарь» в 1875 году были опубликованы стихи Гасана Эфенди Алкадарского на тюркском языке. Как здесь уже рассказывали, Гасан Эфенди Алкадарский писал на тюркском и на арабских языках. Газета «Экинчи» была мостом дружбы между народами Дагестана и Азербайджана. В медресе Гасана Эфенди Алкадарского и в школе преподавались многие светские науки: морфология, метрика, математика, синтаксис арабского языка, логика, риторика. Это Гасан Эфенди Алкадарский, по этому документальному фильму видно, что большое внимание оказывало светскому обучению в школе. Он шире отличался от тех ученых того времени, и в своих известных его произведениях опубликованы 3 крупные его работы: «Джераб ал-Мамнун», «Тимирхан Шуре» в 1912 на арабском языке, «Диван ал-Мамун», «Тимирхан Шуре» в 1913 году на арабском языке. «Асари Дагестан» был опубликован еще в Баку в 1903 году на тюркском языке, а перевел это произведение сын Гасана Эфенди Алкадарского на русский язык Али в Махачкале в 1929 году. К сожалению,
Остальные из его произведений не переведены на русский язык. И мы, думаю, еще надеемся, что они будут переведены, и читатели узнают значение этих произведений. В этом документальном фильме еще говорится о музее, который был создан в 2008 году, а открыт в 2009 году, где директором этого музея является потомок Гасана Эфенди Алкадарского, как здесь говорили, Гусейнов Гусейн. Ну, конечно, мы гордимся, лезгинский народ гордится, и дагестанский, я думаю, что у нас есть вот такой ученый, известный ученый Гасан Эфенди Алкадарский. И мы гордимся тем, что работники Центральной районной библиотеки, что этим именем названа наша библиотека. Hürmetli balalar, çiçitateler, perzakvazva volçna, içitani zalda Al-Qadar Hasan Efendi de kitabrika ibarattir ve Al-Qadar Hasan Efendi ditkakhen ve şairin kitabrika çuna akudnu ve выставка гордость Дагестана, наследие Гасана Эфенди Алкадарского лхана. Кесат как сондис через козато эла ктабар буюр качу İslam'ış kitabar haburkaçir ol kaçukez. Yabguna atuna iştarakuna hürmetli balayar iştarakçıyar köz virida çok sağ ol.